أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر شوی الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا رسول پیغمبر ما بن سيد و سرور و رضوان و سرور كمي محمد عليه الصلاة والسلام ولسلم الباتو هجا و حواله گرین وی گدری الله تعالى در جهاد و خبات و برخدان کرنا ولسر چقای گل پیرچ و شوپاوان بمشن حتی رجا داویه حتی رجا قیامته. قالي تماشوانا قالي خوش كبرين هجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى بخيرات سجابرات. أهلا وسهلا. وأنا هبالي قول سلاف لما كنا سلافي واجمال هنا مجوالد عليكم السلام وده جوال رازيبي سجابار. أهلا وسهلا. قالي تماشوانا تخوازم قو هان هم فيديو كك أبدي سيدا قنا من فيديو كك بار بكر أتخوازم قون وي فيديو هرن تماشا بكن yorum بکن بگن بکن و جوالی خورا بیشن بلا او ویدیو آمده که به کشفتی دا گلی تماشا بانا اب دیسه دقنا هانا من ویدیو کنو من پار بکر من ویدیو کنو من پار بکر اتخوازم گون وی ویدیو من هرن گهداری بکن تماشا بکن بگن بکن بعجبینن و yorum کشی بنویسینن بلا او ویدیو آمده که به کشفتی دا بلا خیره و بی گلی تماشا بانا. یک دوی ما سید حمو عرب آننا یا ویگا سید ایگو جسلالا پیغمبرنا علیه الصلاة والسلام بنو عبد المطلب بنو هاشمینا لبلایدی سیدی گو هاتنه ناب کردا اب 400 500 600 سالی وانه گو هاتنه ناب کردایی دی بونه کرد yani ti her ina milleteki piştira zarwê te beemne wî zimanî û ji wî zimanê bav û kalê xwe dûr bikevin û zimanekî nû beemî dî dibine ji wî milletî dibine ji wî zimanî. Mesela ha niha Kurdê me ê niha 40-50 salî bi Kurdî zanin bi zarwê xwe re bi Kurdî naşteqilin çûne nav welatê Tirkan یل ورجی بزاروی خورب ترکی دشتغلن ایدی زاروی وا bu Kurdî nizanin goy di zarwê wa zarwa çêbûn îdî qet û qet yek kelîme jî bi Kurdî nizanin îdî wê bine Tirk. Abayê bê bavê me kalê me Kurd bûn ne ew xwe bûne Tirk. Got zarokê xwe neelmenê Kurdî zarwê te îdî nabine Kurd. Mezene hevan اقچیتی چیان مسلمان چه نابه گو اقچی بی دنگه بته گلی تماشوانا گلی تماشوانا دنگ ته آنا گلی تماشوانا دنگه بته tamam دنگ ته مثلا اقچیتی چیه اقچیتی عصبیت اقچیتی عصبیت نجات پرستی ملیتçilik چیه گو از ملت خوا سر همو ملت را بگرم hangi bu milliyetçi az zamanı خوا سر همو zaman را بگرم az به zamanı میشه zamanı تا چترا hangi bu milliyetçi az حق بدم zamanı خوا و حق ندم zamanı تا ام hangi bu milliyetçi فهمون لوکی دی وتقوى بزماني خزانه بم ابن مليتçilik كلامك بخيراتي السلام عليكم. كمان وسهلا بخيراتي باشن جانت الصابر ويجي باشن الله razı olsun. ميرديني كربوراني خليله خلني اجي قرعه ما جاني بس خلميش تبقى اجي قرعه من لا بحل دمي عيني والله تزاني زلامه نهل ده yayını بزلامه را canlı yayını ne ka او به پیره کارشی گوتکر به پیره کارشی گوتکر خبردانه حرام و گناه بلا نبی و بلا
بدناتا خوشكاتياتا بلا خويا نكي تفهم كد ويدي تتكي بكا كلام كم قوتش كودري أجواني ما شبانا وسانا سراج ماما مقو برسيتا هنا قول تبرسنا تشم بكي برتي من ولا برساوي من تنايا لقاوي رقات زاني إذا ناقوا قلت هذا زنبي أزي قلت بيركي أزي آيتك قو ربي عالمي بحث كريا در حق بيرك هذا أزي وين ما بيراتا بين ما بيرا ما حموا الحمد لله بيا مسلمان الحمد لله محمد ذكر مسلمان وياما بكتاب الله تعالى قرآني هاي نولو دنجي مخوش تيتا آتي في قمر محمد عليه الصلاة والسلام أب كتاب قرآن ميا يعني أب قرآن كتابا ميا دبي قرآن إذا ربي عالمي نبح سال ميجو روجية تنتك نولو يعني أب قرآن حمو أب قرآن حمو نبح سال ميجو روجية يعني أب قانون أنا يا الله تعالى يا أب قانون الله تعالى يا أنا يا صايا لبلي أنا أب أنا يا صا ما إبطال كريا دولة الدنيا حموجي أب أنا يا صا خدي إبطال كرنا وان أنا يا صا خوا كرنا حاكم وينتمدا وأنا يا صا الله تعالى راكرنا أب قرآن دمالا مدهيا دمالا تدهيا دمالا ما حموا دهيا وام دخوين نجي لبلي نبو أنا يا صا كما تشو أمي بانا ما بني أب أنا يا صا قربي عالمي الشاندية أب قرآن جبرقو ببي أنا يا صا دبي قونا خوا تشتيد فردا أم تشبكن أم دحيات وجيانا خدا أم جه بينا إيدي أب بيركا قونا هاتي أب خواهما ما يتشتك شير قطبانا تشو أري سورة نور آيتا سهويك وسورة أحزاب آيتا بينجونها آيتا سهي بحثا زلامات کی سورة نور آيتا سه بحثا زلامات کی دبيا محمد قل للمؤمنين مؤمن يعني زلامي باورمند مؤمنات بيرك باورمند مؤمن زلامي کو باوري آنيا مؤمنات بيرك کو باوري آنينا بالله تعالى بكتابه يا محمد جزلامي باورمند دار بيشا يغضوا من أبصارهم بلا شعبي خو بقرن يعني الحرامية نميزينن بلا الزلام اللي بيرك كروت وطازي نميزينن قابا بيرك كروت وطازي دركتا بيشبري وان الدرفا السوق الفرو درات دني بيرك كروت وطازي ديتن قو خوشكاتياوي الدرفا دبيش الزلامي باورمن دار بيجا بلا شعبي خو بقرن بري خوشي بقو هرينن لي نميزينن ويحفظوا فروجهم بلا ناموس أخو بباريزن يعني الزنا ينكن يعني قالي سلاما هجر بيرك خوروت وطازي كر نبي ولا تشما روت وطازي ميلي ميزينن يا ربي عالم بلي نميزينا ديدي آيات بردواما وي آيات سهوية يدي بيا محمد وقل للمؤمنات دبش بيرك باورمند دارشي بيجا او بيركا قد بي از باورمندم جوا بيرك باورمند دار بيجا او جي يغضضن من ابصارهن بلا او جي شعبي خو بقرن يعني بيرك جي بلا السلام انا ميزينن ويحفظن فروجهن او جي بلا داوا خو ناموسا خو بباريزن تيكلي زنا نبن ولا يبدين زينتهن وبلا خوشكاتي خو سبحيتايي خوا بلا نيشان نكن در نخنا دربا اشكر نكن ندنا برچاف اذا ربي عالمي جزلام رشي قوتيا نميزينن وشبيرك رشي قوتيا خوشكاتي خوا در نخنا دربا در نيخنا برچاف بيرك كقوز بياز باورمندم دبيگو خوشكاتيا و ميري و تني ببيني جميري و بي بكسي دي نبيني
انها بدوا تيك توك هذا ميزين والدربه لحمو دفرا بيرك مسلمانا حمو روت وطازينا بزلامانا رحت جواتي تكن پورا وال دربيا قرقاوا ستويوا سنگاوا مليوا حمو دفريوا چونكي او خوشكاتيا بدناوا لدربيا حمو الزلام دبينن او خوشكاتي دبي قوم حمو الزلام نبينن ميري وان تاني دبي قو ببينن ايدي بيرك چتكن خوارود دكت بحيران ما نميزينن اياو تخوارود كريا قلت ميزينن ها زلاميش خودي طرس بي ناميزينن لإيغوش خودي نطرسيش خول برچابي چما نميزينن تجير آنية فيتريني تي وكوات دكاندارا تي تشتي قول دكاني المغازية تدي دكاندار تشتي خود دينا بر جامي ايدي دجعدير ايغو چنوتين شخورا ليد ميزين كات چلوي دكاني هاي چه تلفون هاي چه جلهنا تدي ليد ميزين هاكا كيفا وهات ويچن هندوري بما اب چقاسيا تكنا فيتريني ده فيترين سرگيلا متكن دينا برچابي ملت ايدي كيد چارشيرا دبر دكاني را درباس ببين امزاني چلوي دكاني هيا اب دكانا تلفونا بي يا جلا بي يا معلزمين انشاءاتي بي يا چد بي موزاني قو اب دكانا چيا تد ميزين تلفون اوقا تلفون لوي دكانينا تد ميزين يكا كيفا تجير هات تي هري هندورو تي پرسد بي ما اب تلفون چقاسيا ايگو خودي دكاني او تلفون نداني بانا بر فيتريني تي چزاني بانا چل دكاني هيا نولو ايدي بيرك جي قيز چدكن بيركين هاي في زماني خوشكاتي بدنا خوا پورا خوا روي خوا چعبي خوا بره خوا ليوي خوا ستوي خوا حمو دبري بدنا خوا جغرافيا وجود خطي خوا حمو كي تكنا فيتريني دا للچارشيا البازارا الواتسابي التيك توكي الفيسبوكي داتينا برچعبي زلاما اما زلام لچد گنن ايش خو زلامي جل تشتكي ولود گري زلامي گوش خودي نطرسي ترسا خودي نبي ويچبكي ويلي ميزيني ها اب زلامي گو ترسا خودي پير هيا بي حمدي خو وتي گو چعبي بي بكت او جير گنهنينا دبي گو چبكي چعبي خو بگريني جي بزيبريني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داي دلال تشواني باشي. باشن جاني تسابي خودش لازم هون چوان باشا. تشكر كان صاحبي باجار برلين وجبارة لابوريس. سر چاوا تشكو درا مرديني. از مردين نينم از برلين زمينم أوروباي. ها. أصلي خو مش وارطويم. سر چاوا أهلا وسهلا مقو قيت قو أجمير ديني مسر. أهلا وسهلا. أجمير ديني ما كربوراني. تشواني باشي إن شاء الله. جاني تسابي همون باش ملحد من. خدي باشي حتى داوين بك. از دخوازم چند تشکاشته پرس بکن. تچی شو کاریت که؟ شو کاری ما حاضر بتون ایمالاتی. آره باش. Çok şükür devamlı ki herhangi bir probleme girip yalnız az bazı çent çıkarsa بله کرم کا پرسه تابر کرم کا فرمو بپرسا سیدای دلال نها سوی برنامه داد گلک انسان را تجباس خودت که تجباس قرآن که تجباس آیات که حدیث که روایات که و انسان هانا tabi peki insan hani karşı van tişte kutabas ki karşı vana serda tişte ki baş teran nabıcı. Ya denge ta خوش نای دنگه تا قد بیت کاری بخیره خونی کی دنگه خو بلند بکه بله کرم کا بردوام حوال دنگه تا قطبو والله حوال دنگه تا قطبو
دنگ نای والله هبال دنگيت قطبو كاب بقرا ودي سولا هبال دنگيت قطبو بله مزه قالي تماشوانا اخ چيتي چيا قوت الزماني خوا سر حمو زمانا رو ببيني تحق بدي زماني خوا وحق ندي زماني هبالي خوا مزه از كردم از بلا زماني مني كردي پیش بهري ويتا پیش بنچي از کردم از بعضی کردی خبر بدم و ترکی بترکی خبر ندا از کردی بنویسینم تب ترکی ننویسینا yani زمانه من بلا زمانه نویساندنه به زمانه خوندنه به زمانه خبردانه به یه پرورده و تعلیمه به لی تبلا نولو به اما هنگی من زمانه خو سر یتر گرت او هنگی بو اخچتی لگاوا از بزمانه خو خبر بدم و از بتجي بزمانه خو خبر بدم من حق من نشتنصلا من قلت يا حقيقتنينا هنگی نابه عصبیت اش کرمان جاره بيجم اي کرمان جنو بزارو كي خورب كردي خبر بدن ابنا عصبيتا ابنا مينيچلكا ابنا اخچيتيا گو از بي كردنو بلا زارو كي وا جبني نعمنا تركي ها هنگي بو اخچيتي ياو بلا عول زانمنا كردي دي باير بلا بعمنا تركي باير بلا بعمنا انجليزي باير بلا بعمنا الماني بيشتر بلا بعمنا عربي عول زماني خو اش تركانا جيت بيجم عول زاروكي خو بعمل من زماني خوي تركي عربي عول زاروكي خو بعمل من عربي از بيش حمو ملتي رد بيشم اخشتي تشي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيشي گو عشيرتا قبيلتا خويتا برايتا نحق جيبي ازي بازي سرئم لقابا حق دار بي مافدار بي وتسر وري او نبو عصبيت قابا برايتا اي مظلوم بي يك ظلمين برايتت كي برايتا حقلية او اينا حقا هنگي تسر براي خورا وري تبي ولا بگندية منا براي منا باقرباي منا بعشيرة منا ازي سر ايم بلاغو چيا اي مافدارة اي مظلومة هنگي نبو عصبيت لواتي قوت بي اينا حق جيبي ظالم جيبي ازي سر ايم يا براي من ويك پبدچن براي من ويك پبدچن براي من نحقا براي من نحق ياخل بيت كي از بیازه سر برای خوره ورم برای منی نحقش اثرتیم چما اثرتیم اد بولا جبو گو برای من از سر ایم ها با هنگی بو عصبیت و بو ملیتچلک فهمو کازنه کی پرسیو مزن بله دوما گناها حراما لبلي يكي قد دوما دلاشيوي ده هبه دسمي جاوي تشيد بي لولا آب دو چه بني او بوياغ سر چرمي وي پرده ناگري دسمي جاوي لمي جاوي جنابتياوي تشيد بي لبلي ديسا گناها يعني شبو قد دوما دلاشيته ده او شكلك ومكلك حراما گناها بي قد واچه نكي اي قد چه جي كي لعنتا خودي ليا ويه قد بكا چه او هوستاي گو چت كيجي لعنت ليا ويديجي گناه تمام Merhaba. Merhaba ahlen ve sahlen. Buyurun. Hoş gelmişsin. Nerelisin? Ben Mardinliyim. Sen nerelisin? Ben Ankaralıyım. Ankara. Ahlen ve sahlen. Ben de Mardinliyim. Ne güzel. Valla ben yarış yapmıyorum. Sen yarış göndermişsin. Ben yarış yapmıyorum. Buyurun. Evet. Burada ben imamım. Ben dini sohbet ediyorum. Senin de imamsınız. dini sorularınız varsa dini sohbet edebiliriz. Dini sorularını sorabilirsin. Hem biz istifade ederiz hem seyircilerimiz de istifade eder. Dini sorularınız varsa buyurun. Yani şu an çalıştığım yerde pek müsait değilim. Onları soramayacağım da. İnşallah ekleyeyim sizi de başka zaman sorayım, olur mu? Tamam, olabilir. Ben sana soru sorsam. Ben sana soru sorabilirim. Tabii. Ben sana soru sorabiliriz. Ben sana soru sorabilir miyim? Evet, sorabilirsiniz. Bize kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet.
Yani ben herkese bu soru... Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü. Evet. Tamam. Aferin. Biliyorum. Tamam. Manasını da. Önemli olan manasını bilmek. Manasını da bize söyler misin? Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve peygamberidir. Bir düzeltme yapacağız. Müsaade edersen bir düzeltme edeceğiz. Evet, Dediniz ki yapabiliriz. şehadet ederim Allah birdir. Bak dediniz ki şehadet ederim Allah birdir. Tamam doğru Allah birdir. Fakat burada Allah'ın bir olduğundan bahsetmiyor. Neden? O değil. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Hak ilah, la ilahe diyoruz ya. Evet. La ilahe. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Peki ilah ne demek? Üstün varlık. Hayır. İlah demek kendisine itaat edilen kişi demek. Sesim geliyor. Ses geliyor. Sesim geliyor. Geliyor. Evet. Bak. İlah demek kendisine itaat edilen kişi demek. Yani Allah'tan başka kimseye itaat etmeyiz. Yani Allah'tan başka kimseyi kendimize ilah kabul etmeyiz. Yani sen kimin emir ve yasaklarına boyun eğersen, sen kimin kanun ve yasalarına boyun eğersen, kanun ve yasanın yetkisini kime verirsen, onu kendine ilah kabul etmiş olursun. Yani Allah'ın dışında birçok sahte ilahlar vardır. Allah'ın dışında ilahlık hakkını kendinde bulan birçok sahte ilahlar vardır. Yani yasama yetkisini, emir ve yasak verme yetkisini kendinde gören birçok sahte ilahlar vardır. Biz bu sahte ilahların hepsine la diyoruz. La demek red ve inkar ediyoruz. Ya Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğeceğiz. O zaman Allah'ı kendimize gerçekten ilah etmiş oluruz. Ya da eğer Allah'ın dışında kendimiz gibi bir insanın emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğersek, demek ki onu kendimize ilah etmiş oluruz. O insanı. Mesela Allah diyor ki şu işi yap. Allah demiş ki namaz kıl. Ben de bir yasa çıkardım, dedim ki namaz kılma. Sen benim namaz kılma emrine itaat edersen demek ki sen beni kendine ilah etmiş olursun. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mümin kadınlara söyle ey peygamber, mümin kadınlara söyle örtünsünler. Allah örtünmeyi emrediyor. Ben de bir yasa çıkardım. Ben diyorum ki örtülmeyeceksin. Sen benim örtülmeme emrini yerine getirirsen, bana itaat edersen demek ki beni kendine ilah etmiş olursun. Yok Allah'ın emrini, Allah'ın örtün emrini yerine getirirsen demek ki gerçekten Allah'ı kendine ilah etmiş olursun. Allah diyor ki içkiden uzak durun. İçki, kumar, put ve fallar. Bunlar şeytanın pis işlerindendir. Bunlardan uzak durun. Eğer sen içkiden uzak durursan, valla Allah içkiyi haram etti diye sen uzak durursan demek ki Allah'ı kendine ilah etmiş olursun. Ben de desem ki hayır içki içeceksin. Ben sana içkiyi emrediyorum. İçkiyi serbest ediyorum. Sen de kalkıp benim emrini yerine getirirsen demek ki sen beni kendine ilah etmiş olursun. Yani ilah demek kendisine itaat, emir ve yasaklarına itaat edilen her kişi ilahtır. Allah'ın dışında bütün o sahte emir ve yasak belirleyen kişileri hepsini red ve inkar ediyoruz. İlahlık hakkını yani yasama belirleme hakkını, kanun koyma hakkını sadece Allah'ın hakkı olduğuna inanıyoruz. Ona kabul ediyoruz. Başka kimseyi kendimize ilah kabul etmeyiz. Yasama yetkisini, kanun belirleme yetkisini, kanun koyma yetkisini sadece ve sadece Allah'ın hakkı olduğunu bu kelime-i şehadette dile getiriyoruz ve haykırıyoruz. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir, kuludur. Yani Allah peygamber aracılığıyla bize ne bildirmişse emir ve yasaklarına itaat ediyoruz. Peygamberin Allah'tan bize getirmiş olduğu
Bütün emir ve yasaklara boyun eğiyoruz. İnanıyoruz. Manası budur. Evet. Teşekkür ediyorum. Sesim geldi. Başka... Evet, geldi dinledim. Çok teşekkür ederim. Tamam, dinlediğin için teşekkür ederiz. Bir soru Ne daha. demek? Bununla alakalı bir soru daha sorayım. Yani böyle Tamam. bu şeyin tam anlaşılması için yardımcı bir soru. Şu anda dünyada var olan Allah'ın dışında acaba bazı insanlar, bazı yöneticiler, devletler Allah'ın anayasası olan bu Kur'an-ı Kerim'in dışında bunu reddedip bunu yürürlükten kaldırıp kendi yasalarını, kendi belirlemiş olduğu yasaları insanlara uygulayıp öyle yöneticiler, kişiler var mı yok mu? Allah'ın yasalarını Var. beğenmeyip kendi belirlemiş olduğu yasaları yürürlüğe koyup insanları o anayasalara göre, o kendi belirlemiş olduğu yasalara göre yöneten kişiler Allah'ın dışında önceden de vardı, şimdi de vardır, kıyamete kadar da var olacaklar, sahte ilahlar. Evet. Evet. Tamam mı? Başka soru. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Güvenliyim ben. Ha. Valla şimdi sana bir şey söyleyeceğim, kızma, tamam mı? Yani kalbin kızma, kırılmasın sana bir şey. Vallahi kadının en değerli vazifesi biliyorsun nedir? Şu anda kadının anne olması, evinde çocuklarının annesi, öğretmeni olması en kutsal, en değerli, kadın için en değerli vazife annelik vazifesidir. Keşke sen şu anda evinde olsaydın, evinin hanımı, çocuklarının annesi, kocanın eşi olsaydın en iyi Bu devirde öyle kocalara güvenilmiyor. Herkesin kendi ayaklarının üstünde durması gerektiği için. yani Eskisi gibi değil hayat şartları. sen şimdi hiç evlenmeyecek misin? Sen evli değil misin? Evli değilim. Evlenmeyi de düşünmüyorum şu an. Birisine güvenip evlenmeyi de düşünmüyorum. Sen hiç evlenmeyeceksin. Yani evlenmeyeceksin. Evlenmeyeceğim. Allah, bu insanın fıtratına, insanın doğasına aykırı bir iş değil mi? Zıt. İnsanın fıtratına zıt bir şey değil mi? Öyle tabii de yani önce kendi ayaklarımın üstünde bir durayım, her şeyim olsun ondan sonra. Şu an öyle bir düşüncem yok. Diyelim ki sen ayaklarının üzerinde hiç duramadın. Çalıştın, hiçbir şey elde edemedin. O zaman evlenmeyecek misin? Çalışırsan Allah da verir. Niye vermesin? Sen alın teriyle, sen helalinle kazanıyorsan. Yani ya şimdi en iyisi bak, İslam diyor ki kadının nafakası, kadının geçimi kocanın boynundadır. Kocan mecbur seni ihtiyaçlarını, yemeni, elbiseni, giyimini, evini, her şeyi koca vermek mecburiyetindedir. O ona vermek zorunda olunca biz de onun yaptıklarını kabullenmek zorunda oluyoruz. Ben de onu kendime yediremem. O yüzden ben önce bir ayaklarımın üstünde durayım. Ondan sonra kimseye mecbur olmayayım. Ya şimdi sen diyorsun ki ben kocaya mecbur olmayayım ama şu anda çalıştığın şirketin patronuna mecbursun. Yani sonuçta benim hakkım olanı bana veriyor. Ben çalıştığım parayı bana veriyor. Zaten o kocan da senin hakkın olanı o bir minnet edemez. Hakkın olanı sana veriyor. Allah diyor ki hanımına, çocuklarına mecbur geçimini vereceksin. Zaten koca sana minnet edemez. Koca kendi hanımına hakkını veriyor, mecbur verecek. Kadın zengin olsa dahi kendi parasından kendine harcamaya mecbur değildir. Kocası ona parasını. Konu şu ki tamam, eşimken sorun yokken, hayatımızda bir sorun yokken tabii ki evi de idare eder, geçimi de o sağlar. Hadi oldu da bir şey oldu, kocam kötü çıktı, gitti bir şey yaptı. Benim elimde mesleğim yok, ben kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğrenmemişim.
Çekti gitti. Ben kaldım. O zaman ne yapacağım? Bak görüyorsun, Şimdi ben evde olsam genellikle bu çalışan kadın kesimi var ya, genellikle mağdur olanlar çalışan kadınlardır. Çalışmayan kadınlar diyelim ki binde bir mağdur oluyorlar. Mağdur fakat çalışan kısım sınıf içinde çalışan kadınlar binde 900 mağdur oluyorlar. Yani kadın diyor ki ben kocama emir altına girmeyeceğim. Ben kocama hizmet etmeyeceğim. Fakat aynı kadın gidiyor bir patronun emrinde masasını temizliyor. Çayını, kahvesini, sigarasını getiriyor. Uçakta hostestir. 400-500 kişiye çay gezdiriyor. Evinde kocasına çay getirse diyor ki ben kocamın kölesi miyim? Fakat aynı kadın fabrikaya gidiyor, iş yerine gidiyor, uçakta şurada burada binlerce kişiye çay hizmeti yapıyor. Ya sen tamam. sen Kocası yani sen asgari ücretle yabancı çalışıyorsa çay, sen yabancı erkeklere çay servis yapacağına evde kendi helal kocana, çocuklarına çay tamam da kocası asgari ücret alıyorsa bu bir evi nasıl geçindirecek asgari ücret? ya Allahu Ne Teala, yapacak? Mecbur hanım da çalışacak. O zaman da her şey birlikte Vallahi yapılır. çalışan kadın var ya, çalışan kadın genellikle çoğunlukla huzursuz oluyorlar. Bu boşanmaların çoğu devlet istatistiklerine bak, araştırmalara bak. Boşanan eşlerin çoğu bu çalışan, yani boşananların çoğu hemen hemen yarısından fazlası çalışan kadınlar oluyor. Eğer çalışmasalardı olay boşanma olmazdı. Fakat çalıştığı için Eğer kocaları aldatmasaydı onlar gidip kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıp boşanmazlardı. Sadece o yok çalışmasalar bunlar çok yanlış düşünceler. yine sen evindesin, kendi ayaklarının üzerindesin. Sen başka Bana evimdeyim diye oldu. Bana para veriyor ama her şeyi yapabilir. Ben onun her şeyini çekeceğim, kaldıracağım. O benim çalışmamı kaldıramayacak. Öyle bir dünya yok vallahi. ya sen bilirsin. Vallahi hele çevrende bak, çalışan kadınlar gerçekten onlar Benim ablam müdür yardımcısı. Eşiyle de çok mutlular. 5 yıllık evliler. Ablam eve pek uğrak veremiyor. Çok sıkı çalışıyor ama çok mutlular. Annem de çalışıyor. binde bir. İstersen inanmasan internete gir, Google'den araştır. Boşananların çoğu ekseriyeti boşanmaların çoğu böyle çalışan kadınlar, üniversite mezunu kadınlar. Çünkü onları kandıramıyorlar. Onlar akıllı. Onları böyle aldatıp Öyle değil. hani o. buraya da yazmışlar erkeğin 4 eş alma hakkı var. Sen de bunu kabul etmen gerekir. O kadınlar bunu kabul etmiyor. Kabul etmediği için de böyle boşanmalar oluyor. Kusura bakmayın iyi erkeğin 4 eş alma hakkı var diye biz evde oturalım. Erkek ne derse odur. Gelsin üstüme 3 tane de kuma getirsin. 4 tane eş her şey mükemmel. Okuyan kadın da bunu kabul etmez işte. Bu yüzden de boşanırlar. Tamam, sen dedin ki kadın kabul etmez üzerine 3 tane kuma gelmesi. Ama aynı eş gidiyor belki 100 tane 10 tane sevgilisi var telefonda, şurada, iş yerinde. Kendi Allah öylelerinden uzak tutsun insanları. ediyor. Kadın buna ses çıkarmıyor. Fakat üzerine helal bir kuma geldiği zaman ona itiraz ediyor. Aynı kocası gidiyor başka yabancı kadınlarla zina ediyor. O kocanın, o adamın karaktersizliği. Beni aldatmasına da göz yummam. Üstüme kuma getirmesine de göz yummam. O başka bir kadının kabullenişi. Aklı başında yerinde olan birisi de kocasının sevgilisi olmasına da göz yummaz. Gider çalışır kendi başına geçinir. Yani hiç gerek yok. Koca ne yapacak o zaman? Koca seni aldatıyorsa ne ihtiyaç var? Bilmiyorum hocam, sizin tabii bildiğiniz bir şey, o da o eski devirde kalmış bir şey bence, üstünde kuma getirmesi, hanımın çalışmaması. Şu anki Türkiye şartlarında zaten senin eşin asgari ücret alıyorsa sen o evi geçindiremezsin. Senin çoluğun çocuğun olacak. Sen o evi nasıl geçindireceksin? Mecbur eşin de çalışacak senin. Bu mecburiyetten dolayı da her şeyi birlikte idare edeceksiniz. Benim eşim olsun, asgari ücret alsın.
girerim çalışırım, ona destek olurum, eve destek olurum demem. Kocam çalışsın, bana baksın, öyle Ya bir şey kadın düşüncem yok. çalışsın. Bak, İslam demiyor ki kadın çalışmasın. Fakat kadının böyle erkekler içinde karma şeklinde kadının erkeklerle iç içe bir şekilde çalışması bu dinen İş mi var? Nerede çalışsın sadece kadının çalıştığı? işte aldatmaların sebebi böyle kadın erkek iç içe çalıştıkları için diyelim O ayrı bir şey. O ahlaktır. seni Sen çalıştığın ahlaklıysan, sen ya, namusluysan, kendini biliyorsan, 1000 tane erkeğin içine de girsen ya, sen ya, başkasına o gözle bakmazsın. benzinle ateş, benzin ateşle barut yan yana olduğu zaman tutuşurlar. Yani kadın erkek böyle iç içe oldukları zaman birbirlerine konuşma O olur. kadın evliyken tutuşuyorsa zaten o kadın iyi bir kadın değil. Evliyken başkasına tutuşulur mu? Bilmiyorum, bana yanlış geliyor bu düşünceler. İster evli olsun ister evli olmasın, bir kadın bir erkeklerin içinde çalıştığı zaman o kadın kendini ne kadar korusa dahi erkek ile ona bir zarar verir. Erkek onu yoldan çıkaracak. Yani oluyorlar. Yani sen şimdi bu işin içindesin. Senin bunu daha iyi bilmen gerekir. Ya şu anda senin çalıştığın iş yerinde seninle aynı erkek şakalaşma, gülüşmeler, çay içmeler, kahve içmeler, beraber müzik dinlemeler oluyor mu olmuyor mu? Belki o senin yanında Her iş yerinde. bak, belki senin yanında çalıştığı erkek, o erkek belki kendi hanımıyla o kadar diyalog içinde değil fakat seninle aynı ortamda daha fazla kalıyor. O erkek hanımını bırakıp o iş yerindeki çalıştığı kadınla ya zina yapacak ya da daha Hocam, o zaman şöyle yapmak lazım. Kocası evden çıkarken karısının üstüne kapıyı kilitlesin. Markette de erkek var. Dışarıda da erkek. Her yerde erkek var. Bu otobüse bindiğinde de bu olabilecek bir şey. İşe giderken ben eşime söyleyeyim, benim üstüme kapıyı kilitlesin, çıksın. yani hak. Öyle bir şey de olmaz. Hayır öyle değil. Öyle o kadar. Öyle. Hocam şimdi her yerde bu öyle artık. Sen Ya, dolmuşa biniyorsun, 1000 tane Ya erkek. şu anda içinde bulunduğunuz ortam kaç kişisiniz siz orada? Şu anda kaç kişisiniz? Biz 2 kişiyiz. Sana bir erkek, yabancı bir erkek değil mi? Evet. Aynı dairenin içinde, aynı evin içinde diyelim ki bir oda. Aynı odanın içinde sana bir yabancı erkek. Sen o Kapılı, camlı, Nasıl her bakıyorsun? dışarının görebildiği bir yer. bak, o seni görüyor. Sen onun iştahını tahrik ediyorsun. O seni tahrik ediyor. O gülüşmeler, konuşmalar, şakalaşmalar, beraber televizyon seyretmeler, beraber müzik dinlemeler yavaş yavaş insanı zinaya, kötülüğe sevk eder. Yani demiyorum ki illa siz şimdi zina yapmışsınız. Fakat göz zinası hep yapıyorsunuz. Dokunma, el zinası yapıyorsunuz. Kulak zinası yapıyorsunuz. Konuşma zinası yapıyorsunuz. Yavaş yavaş bu diğer zinalar da olur. Şu anda O zaman namuslu insan kalmayacak bu Türkiye'de. Vallahi her çalışan o zaman zina yapacak hocam. Bu demek o zaman. Ben anlamadım ki şimdi bunu. yanında bulunan erkek, şu anda senin yanında aynı odanın içinde bulunan erkek göz zinası hep yapıyor. Hep seni O görüyor. zaman çalışmasın yani. Ya da ben mi çalışmayayım? Ben anlamadım. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir erkek ve bir kadın tenha bir yerde kaldıkları zaman üçüncüsü şeytan oluyor. Tenha'yı göstereyim ben size bir dakika. Böyle bütün camlar bizi izliyor. Çok tenha. Aşırı tenha bir yer. Olsun yine de. Şu anda tenha bir yerdesiniz. Üçüncüsü şeytandır. Şu anda siz zinaya elverişli bir ortamdasınız. Göz zinası yapıyorsunuz. Kulak zinası yapıyorsunuz. Bakın bir daha bana bakmıyorsun. Maske geçirin. Hatta dokunma da var. Yani el tokalaşma. Bu da el zinası, göz zinası. Bu zinalar yapıldığı zaman yavaş yavaş büyük zina da olur. Haydi. Tamam hocam. Satmaya gerek Ben yok. sizi Dinlediğin tutmayayım. için teşekkür ederiz. Dinlediğin için teşekkür Ne ederiz. demek, her zaman. Görüşürüz. بله میزنا گلی تماشا بانم يعني أنا كان بدنا 10 دقائق بسريوي بيخم تشتكي
اب 20 سال بلكي 20 25 ساليه والقاسي ايتيما ولو ديتيا اب 20 ساله ولو بيرو باوردكي از بكازت ساعتك كده تشكي جيره بيشم زحمتها ايدي مزنه قال لي تماشبان كتشك بتنيا مقياج لي خوشك قوافير دلال سبحيد نافا الجموي اسلاميه او اسلامي جوفنك تشيا او بيركشي صبيح حتى ايفاري الويدرينا بهبره حنكات كن بهبره جفاتيت كن بهبره خبر ددين بهبره التلفزيون دمزين بهبره موزيك دفكن ياو افانا الا يعني جهزاري يك انجق زناينكي زعفي وانا زنايدكن نممكنه پیغمبر بيجي قود دو قهانا هب ايسس يا شيطانا زنايا بچاب دائم دكي حنك افايا فيديو وانا فا غفنك تشيا ايغو بهبره ولو دمينن وي فيديو انا وي فيديو كيكشيني او زلامي ويدي غريب ويدي فيديو وي دانسي كشبيروي با رقص الشرقيه بيجي اي هندو الشيطان يوي اسلامي خراكي يوي جدي درخي شيكي حرام قناها دبيازي بشغلم اصخو حوجي ميري خناكم ياو تلويدري صبي حتى فاري تسلنقاي تقو حوجي باتروني خدكي زلامكي غريبة ش باتروني خورا نازك تدشتغلي اش ميري خورا المالا خب بشغلا ميري تا مجبورة تا خودي بكي دبينا ولا قواز پره من نبني داز مجبور بيا ميري خوبكم ياو شخوت مجبوري بيا ميري خوبكي تشتي قنجة مجبوري بيا ميري خوبكي تبيا ميري خونه كي تي بيا وي باتروني خوبكي اي بلا ميري تا امر التبكي عاملا باتروني تا امر التبكي ميري تا حلالية تيا لي او زلامي غريب حرامة ماذا قوانا زوجم ياو اب بيرك بينا زوجم وي تشكي وكا يكي قو بيضافي نابخم احتياجاوي بيرك بزلامة كنينة بينا زوجم يدي وي تشي زنا يكي الراس تيجي او زلام الويدري دعيني قلوبي دعيني او دكي دا وبهبره حنك اناكن وبهبره جوات اناكن انا فاي فيديو وا تيك توك دا مت بينن بيچتكن وچناكن يا واز بحسا زلام اجتكن بحسا بيرك اجت تمام ابا او زلام جي وكوي عين غنيتكي و بيركشي الويد شش باتروني خوره چايتني دو اوتوبيز دا بيرك هوستيس اتكي جل چل پنجي زلامي را چاي سرويس تكي د طياره دا كچك هوستيس 400 500 حب زلامي را چاي سرويس تكي خدمت اتكي ات كولا 400 زلامي دبنا ولا المال اس كولتيا ميري خناكم او نه كولتيا تجزارو كي خورا تجزارو كي خورا خدمت ابكي تجميري خورا خدمت ابكي او نه كولتيا نبريان ها ما قلت تيجو بيرك بيس بي زلام جي بيس زلامي بيس بي زلام كي جو بيس بي بكير بيس تيت كي بيرك وك خوا بيس زلام ناشب كبره كي بيس تي نا كي زلامي بيس بيرك وك خوا بيس انا ها او گوفنك چي ويدري زلام کو بيرك هر دوشي وك هب گنهكار او زلام جلوي بيرك ادمزني للجموي بيرك بتني مايا او جي گنهكار واو بيرك جي الجموي زلام البيرك ادمزني بيرك زلام ادمزني بابرد مينن دستي قدنا مرحبا بابرا كنكيتكن بابرا حنكاتكن بابرا دشتغلن حرام گناه هر دو زل او زلام جي او بيرك جي وك هب الويدري گناه دكن هر دو جي وك هب بيسن يعني ولا يزعفي وانا زناي دكن بلي المكتبة بي الفابريقة بي حتى الجامعة دي بي زلام وبيرك دناب هبدا بن حرامة ياو الجامعة دي زلام وبيرك دناب هبدا بيعمل الميش بكن ميزة الميشة قول دناب هبدا زلام وبيرك الميش بكن حرامة اسلام قبول ناكي دبي قول نابرا زلام وبيرك هذا پرده هبي د مكتبة دي عيني ولويا زلام وبيرك چنابه قول دناب هبدا كوركو كچك مكتبة بخوينن ياو دوا لي سادا زاني بي چقاس كوركو كچك دبنا سبگليه هب
او کچک هارول پای سبگلی کیا او کورک هارول پای سبگلی کیا او کچک به سبگلی تونه او کورک به سبگلی تونه دو universitet دش خو ضعف universitet بونه جه زنای حتی زنا دلی سایدش چه بی هد ortaokul da kurku kaçık dibine sevgiliye hep şoy di vad dizi film ya dibinin da alimin zaroke go he bira sevgiliya nabe dva televizyona da alimine sevgilitiye u yi ortaokul da dili sayda dibine sevgiliye hep o zinaydık zahfe ve amnabe hamu ka بله الدعوات هذا زلام وبيرك ناف هذا در قسم اوه جوارا شرقيات بيجن كلامات بيجن او يشريكي ويقون هنا لو راقو او كماچوان او داهولي زرنا او كلام بيج قونوي ويدري شرقيا كلاما نبيجي خل قوفنده دا ناهجينن ايگو وی گوونده لوا گرم دکی کیا اوی گو کلامات بجی اوی گو کماچه دی اوی گو دهول و زرنه دی ها او شریکه وی گون هوایا مثلا یک مستویا نابی چی هم مستو دبل گوری تا غلطه للگوری من نورماله مثلا نلگوری من نلگوری تا الگوری رب عالمی به خدا و پیغمبر چی گوتیا تشتاگو خدا و پیغمبر گو yanlış تشتاگو خدا و پیغمبر گو گناه تشتاگو خدا و پیغمبر گو پیسا تشتاگو خدا و پیغمبر گو قنجا یعنی گو اسلام و پیرک به تنه بمینن رب عالمی گوتیا چه گوتیا تشکی پیسا زنا رب عالمی بچید به تشکی فحش و چپل و ریکا پیسا خوشی دور بکن رب عالمی قرار خدا اینا خو نه وکا من نه وکا تا وکا کی وکا الله تعالی یعنی پیغمبر بیجی هر تشکی زنایا وی هیا زنایا چعب هیا زنایا دستا هیا زنایا بزمان هیا و تو گو تب زمانی خو تب ویکا چکیره خبر بده تا زنایا زمان کر تب گوه خو تلی گوداری کر تا زنایا گوه کر تب چعبی خو تلی میزان تا زنایا بچعب کر تا دستی خدای دا تا زنایا بدست کر گو اب زنا چه بون ایدی زنایا مزنجی ایدی ویش بقومی رب عالمت به پیسا گلی تماشاوانه بخیر آخوا و ویدیو منه داویه بگن بکن و گهداری بکن و یورمه کشی بخیر آخوا بنویسینن بلا او تکه به کشفت ایدم رب عالمی در سورة نور يا وابي چی گوتی یا تشکی غریب سواتا دبی 6 سال بهبر زوجینا دبی دینی نکاح تنه یا مادبنه شنو میره هوانا یا چاوا به نکاح دینی حلال نابه یا نکاح رسمی حلال ناکی نکاح رسمی دینه درها زلام و پیرک به نکاح رسمی تنه
نابنا جنو ميري هب نابنا حلالية هب دبيقو إلا نكاحات ديني بيت هاي دي دولة الجمخوا رسمي دي نكاحي قبول دكيش بو أوراق وكاغذ وعيشي خوي رسمي ما نتجي دا أو نكاحات رسمي ناكبه شونا ديني دا بالنكاحات الرسمي تاني جنو مير نابن چنابه نابنا حلالية هب بنكاحات ديني بفرنا أو بو الزنا أو الزنايا أنا الزعفة فا تديد فا إيه زنجينة فا إيش آدمية فا صناعتي فوتبولجي شرقيجي أمانكين دانسوز فانا فا سينماجية فا فوتبولاني أوكي زعفة وانا نازوجن أولو بابرا حياتا خو دوام دكن دبي سب قليد أب حرام قناها أب زنايا أو نسب قليتيا أو زنايا ناو حواله بدرخان گوتیه دو اتوبیزه که ده کرکو کچک زلام و پیرک نام هردنن چنه سیاحتی یا مثلا دوا اتوبیزه ده تمام زلام جهانه پیرک جهانه تشنابه لی او پیرک بلا درخ زلام کیدنه مثلا پیرک بتنه چویه بلا پیرک درخ پیرک درونی پیرک و زلام درخ هردنن نورن زلام کی غریب و پیرک غریب درخ هرد عین قلتقی ده جبر بیامه چنه اسطنبول حرام گناه چنابه بلا حتی قلتقی وانه پیشبری هبدوشی بی مثلا عیب ناکن پیرک هنا ابطنا وات تايتكايا قيس وزلام درخ ديا ودوي اوتوبيز دوي تشين اسطنبولي وياخد وي رازي وخد جيرد كي ولينجي خد ريش دكي حتى جاركي بركي وديتي بي يكي فوتوغرافي كتشكي ولو كشاندبو دو اوتوبيز دا قيسك بو دو اوتوبيز دا دشي مثلا ريكا دريجا ايدي قيس حمو بتايتكانا وفوتوغرافي ولو كشاندبو ولو كتبو خودا يعني نات خودا جيبو مثلا او تايت واد دجديني حرام قناها انجا ميريتا يا برايتا بتربي وبنخماندي نبوا تايتكو مايتكا وبوا جلي طنقو تيشورت وشورت بنشنجي وا ونافكي وا وحمو دفري وا خيابكي روتو طازيبن ابيانجي حرامه ملك قال تماشوانا ربي عالمي بمحقق اوي قد خوازن قد فحشاتي بلا ببيد نابا باورمن دادا جوار عذابك بإيش هيا دنيا وآخرتي دا فحشاتي يعني بأدبي بحيائي يا مزا ديسا بشرا دبي ما برس كريا حيرا برسيتا خويا ناكي كاديسا برسا خوبكم قال تماشوانا مزا وصدو حفتي كسل ورن قال تماشوانا لفيدري ون مساجا بشراي برساوي سؤالاوي وند بينن نابينن اي قد بيني بلا بيجي بياز دبينم بلي سچما ديمقراطية سچما لايقلقي كفرة دويقو مو نچكي مو نچي حاكمية جا الله تنيري نج ملت ريا اي اب صندوق اب سچم چيا او جي دبي الشرك چنابي دبيقو مسلمان نچي سر صندوقي بله انسانی که چقدر گناهکار جی بی زنا جی کر بی عراق جی و خوار بی قمار جی لیست بی چه گناه جی کر بی گاوا توبه بکی یعنی پوشمان بی توبه معنی پوشمانیه توبه بکی پوشمان بی خود تعالی گناهی و یعفو کی دارا کرم که ورد دارا قایا دارا قایا کرم که ورد تتی ورد و شانازندی ورد دبي ما علامتي قيامتي تشيا
يعني نيشاني نيزيكونا قيامتي هما يكجي أبا زلام خوك بيرك أبكن بيرك خوك زلام أبكن زنا أشكره وري كرن إتكي قمار أشكره وري كرن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاتشاي سيدا. باشي جانت ثابت شواي. والله ثابت سيدا. تشكودي. كذي از حزاقي ما شنخ. سر جعفارا أنا وسانا شكي جان قندي. سر جعفا. از ريزوكي ما. سر جعفارا أنا وسانا ملاي وجه خليل يا نولو. ملاي وجه خليل يا قندي ما يوم. غاسة سيدا. من تقول أنا سيدا. كذي تقول بيرك يا كاتشك أمريكي ده بشغلن كولاتيا كورجيت أمري وعدت شغلن. كورك شواد أمري كاتشكادت شغلن. كورك أمري باترون شغلن أو جي شغلن أو جي برا ياو أو بيرك الويدري هاجر خوي عيشي خبي يعني عيشي ويا وبزلامة را مخاطب نابي زلامة وتستر النخماندية بيرك بلا عيش بكي بيرك بلا تجارة بكي إسلام نابيجي بلا بيرك تجارة نكي لبلي أو باترون مثلا بيرك مدورة خود يعيش خود شركته يا وبزلامة را بتند ميني وكأنا تديت يك هذا جانيا هنا من بيرك جوفنك تشيبو أو زلام بتند بحتى يباري وكجنو مينا ويلودري بابر حنكا كن بابر جفاتي كن بابر خبر بدن بابر بيشتغلن يا أب حرامة أب جناه شركتا وي بيرك جيبه دوي گو بوا زلا مارا غابا نه مجبوری به عيش به بين مخاطب نبي غابا مخاطب بوجي تستر به ونازك نازك نشتغلي چشنا به تهاري بردسته وي بيرك عيشه وي تلويد عيشه كي بكي لنچ جواتا وي بيرك جواتا وي اوج الجواتا تننوري وبابر حنك وجواتي واشتغاليا وكباي گنهم بينن ولو چينابي راس سيدا معنى كاتشك جي خراب وينا وكورك جي يعني تجارة أو نا أري ولو يا ما كاتشكاغو خراب بي بزلامك يرا خراب بي يعني كاتشك وقتيغو خراب بي زلامك يوكوي خراب هب عليه هبن غابا كوركي بيس بي خراب بي اي كورك بكيرا بيسي تيكر او كوركي بيسا بيكا وكا خوا بيس را بيسي تيكر زلام ناچه بكفرك يرا بيسي تي ناكي بيرك ناچه بكفرك يرا بيسي تي ناكي قول لدبرك زلامك بيس هبه معناه قو بيرك بيس جي هيا لدبرك بيرك بيس هبه معناه قو زلامك بيس هيا ببر حوالتيت كن يعني هردو هبدو يعني قنج تكن يعني هردو هبدو بيس تكن من تشيدي قلت بانا أبنها السان هيا دشي حربت دشي شير خبرات كده وما كيوي وتشيت كوجي ودبي الشهيد أفشاوا تشيد بي مدنش الشهيد كينا ربي عالمي پیغمبر اسلامي بيچي قوتيا او دم شهيديتي تشتكي اسلامية تشتكي قو اسلامي بحث كريا اي قو شخوان خب اسلامي دين قبول نكي بيجي بي لا يخلق بي ديمقراسي بي كومونيزم بي سوسياليزم واني قو اسلامي دين قبول ناكن ناخو بلا بحثان شهيد بنا اسلامي جيناكن شهيديتي قافرامك اسلامية اسلامي بحثا شهيد بني كريا شهيد بني معناه وچه يعني قو هري جنتي ياو كافر بحث شخو جنتي باور ناكي لا يخلق ديمقراط كومونيزم سوسياليزم في قرآن محمد قبول ناكن اي وقتي قو قبول ناكن جنتي جهنم باور ناكن اي ناقو حقي ونينا قو بحثا شهيد بني جي بكن شهيد بني كيا او كسي قو شر بكي جبوي قو لسر عرضا خودي دين خودي قانون خودي آنایاسا خودي بكي حاكم جبوي حاكميتا في قوتنا خودي في قانون خودي قوتنا خودي بسر حمو قوتني إنسانا بكفن ها أو شهيدن جغيني في ايقو نجبو حاكميتا قرآن بي جبو لا يقلق بي جبو ديمقراسي بي جبو كومونيزم بي سوسياليزم بي ويان جبو اخشتي بي منفعات دنيوي بي نابو دنگو پسن دنيا بي او ناي قوتن شهيد فهمو يان انسانك مسلمان بي متاز مسلمان تو مسلماني ازور ماليتا ظلما الحمد لله دست بابش من ماليتا دست بابش من ناموساتا
وتجي دبر وري كشتن ظلما او هنجي خيرا شهيد بوني شير هيا يعني انساني يقول غريبيه بمري يعني دا آبا كده بخنقي دا آگره كده بشوطي يعني بيركا قو دبر حالي خدا وتي قو دولدي زاروكا خود ولديني بمري ابانا جيت فضلا شهيد آدنا لي بشرطي قو مسلمان بي ازوان مالي تشتبستينم مدس داني سر خانيتا دواريتا بازيتا عرباتا خانيتا اشتبستينم وتيجي ناهلي وحتى تهاتي كشتن هنجي خيرا شهيد بوني اشتري هيا لي قوتنا مسلمان بي ت اسلامي قبول ناكي حنكي خب پیغمبرت كي حنكي خب قرآنت كي حنكي خب خدي جنت و جهنمت كي ت كافر بي يكي كافر بي او نابي شهيد بونيش كافران نينا عافية بسيدة وانا اشترازي بي لهاكي مثلا تك بمسلمان ودشنت آخا كل ماجا دن قودمرن بهم شهيد وجا يعني نولو بتشيغو بخبرة بي سي تي هنگات خبر قارشادة خبرات كيا و بي سي تي بجا محمود بجا شهيد سيدا ريقا من تشترى قول حالي حاضر ت örgüt parti cemaat و devlet örgüt parti cemaat و devlet لسر وي عردي يكا قوش بو حاكمية اسلامي شرب كينينا حموش بو يعني هناك كي كاربي بكي ظلما يعني هناك جبو اقشيتيا اخوا جبوي مليتشلك اخوا جبوي عصبية اخوا كجبوي حاكمية اسلامي نا اورغوتك نا جماعتك نا بارتيكك ونا دولتك يك اولو جوش بو حاكمية خودي شرب كينينا تفهم كن اي وتيكو نجبو حاكمية اسلام جبو منفعتي خويا اقشيتي ومنفعت شدني من اسلام جواي ولو لنا بيجي الشهيد تفهم كن سيدا سعد خوش آتش. سيدا نافيتشيا اسمه قادن اكس 01 بيجي بلا مستسية درخل ب مني قوتنين قوتباني دا مني فرسجي كربان يا ان قبل ما انزان مدر ثوڑے ما چکر بنا انزان هيا مجنينا عاد بيجي مدرتور بيزاتنس چيكنا انزانم هيا مجنينا لكات زاني کا بله دباش انا حواله نابته چبو نافع موسى سر چابه من موسى انا موسى دباشا مالا تابا وقال لك كيف خوش من خدي خيرات طب لا غير بسيطة وقول بس چابه كازه چلو ده هيدي وقول يا فيك زاني انا خبرها بمبكن جي تشنابي وانك نبيدنج بلا خبرها بمبكن زرا ناكي لي خبري فحش يقوم هو جي فديد كي قوتني ولو قوبن ويسينن ها وانا بيدنج بكن نكا كرمك سليم ولا وشانا زندي يا مزنا حيرم بحثا بيرا کا کریے چه حوریه کی نابه وی حوریه يا من از بحثا بيرا کا جيت كم بحثا زلاما جيت كم انا من بيرك متشين در حقي بيرا کا تشتي نراس تشتي نحق متش قوتيا بيجي بيت فلان تش قوتيا يا از بحثا رطبونا بيرا كاتكم اي انا بيرك خورود دكن ناكن اي ما يا بيرا کا روتو تازينا زحف بيرا کا الچارشي اي روتو تازينا ايكو قويت بهم تستولينا جي فرات كنا تستولينا اري دسمال سري واهيا دسمانا واهيا لي تايتكو مايتكي طنقكو منقك الخدكن حمود دفري وال درفيا وجود خطي وا جغرافيا لا شيء وبدنا حمود درفيا او انا جينك شبلاخن جنن روتو تازينا او نتستورا يا زعفي بيركا روتو تازينا اي غابا از بيجم حيرك قالي بيركا خروتو تازينا لكن حرام جناها اما يدي اب تشكي راستا زلام يجي خروتو تازيد كن بأدب كن لي زلام هندك خروتو تازيد كن يعني زلامي روتو تازي هندكن بيرك بهتر خروتو تازيد كن اري يا دكال با تيك توك مزنا تمام زلامي بأدب جهانا يا بيرك حيانينا فيتينينا يا رقصت كي دانسيت كي خود هجيني وحنكات كي ونظام تشلود كي
حنقي قب ميري خونا ناكي بسلامي غريب رتكي ياو مونا بين دبا تيك توك هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سعيد انا؟ هاشم جاني تسابق خديش يامون باش من والله تصوبي سيد عمود وبوش بمقام تاع ببيني ريتي بمبورك ام ترى بشتاغي يك هيا سكرساوي برسبك اسمع شلون मेरे में यक है तबे मेरे में गोती है शालाल खुब का तबिया मेरे खुना की रब आलम गोती है जिले तंग खुने का खुशकाती खुदर न खदर वा ए औ पीरका गोवा शाले तंगक वा थाइत को माइतकल खुद के हमू खरीता लाशे वे जोग्राफिया वे खुशकातिया वे हमूल दरवे इस्लामी गरीब तदबीनन वो मेरे तकबूल बके ना को मेरे को कबूल बके मेरे की देयूसा बेनामूसा या छावा जनावी وروت تعظيم بكي واجلي طنگ خوبكي گو شهوتا زلاما تحريك دكي وميرك نغماوي بي او ميري گو قبول بكي ديوزا وبيناموسا يا وانا هبا لي سريم انا تبيرك كولو بباش جلي طنگ گو تبيني تحريك دبي تنابي راسي بيجا وده سيد مونا ظلم ايراده ما ايراده والله مو نكوخوا يا الزلامي گو بيجي التحريك ناكم دراوات كي فرات كي وي بيركا يجي هلا گو بيچكي قلوبي انا ضعيف اب گوشت بي ويدي وا جلي طنگ الخد كي يا جغرافيا لا شيء خط لا شيء خريطه لا شيء حمول درويا ولا يقاروت بنا قصي تحريك نفسه قاروت بنا اسمع تمام وي تايت کی بهتر تحریک چت کی وکا گو بویا کربی اگر تایتی و رش بی بویا وکا گو رش بویا کربی اگر شین بی وکا گو شین بویا کربی انا جاره که فيديو كمديت يوتيوب ده فيديو كمديت لامريكا قولوا دنايا كربون دناي إيرك كي روتو طازي خو بويا كربون بويا كشين تقول قي عيني جلاليه خروط طازي كربو جل سنينا تي شورت نينا تايت نينا لي خو بوياغي ولو ببوياغ كربون وجوداوي ودركته چارشيه دركته سوكي تزلامه کی فرق نکر خلقي فرق نکر گوقي براد جل لينا حتى يكيج نيزيد دل ميزان فرق كر گو بوياغا يا با بيركي گو تايتكال خود كن عين روت اما گناه يا سيدوي دالو وزلام اجي بقول التحريك كي الزلام اجي زلامي گو برزاق وميزني او زلام اجي گناه كارد بي ابا گناه تجي اشتري اي بيركي وگناه وي زلام اجي اشتري درسته گناه مزنا غابا بيرك خورود دكي وزلام ليد ميزني اي زلام گناه كا اي بيركي دو گناه هم جبو گو اي بيركي خورود كر وجبو گو بو سبب گو زلام لي ميزان گناه زلام يجيرتي دبي شريكي وي زلام يجي گنهوي وشو گنهوي شيره نها تزانه سيدا مگو بركي فرصه هاب مناش خبر بده كرم كم سقمتيتنا سيدا اشي انسانك بالي ما يعني من قوي اخوات دو فيديو تا مثلا كيفو مجرى توت اصوتم يوينز مثلا هن هوالا دقوتن مثلا سيدا تشتي خرب جل مقوي اخواتوتا جار شيطان كيفو مزحفوت يعني مثلا كيفو مزحفش قد نتارو تشتي روز بيجي جبروي ان انسان خبرو جي ددن تجولنا بيراكو تيني يوينه او بچكي مثلا شورا خلبتي مثلا او نظن تجبر شوتيني او شورا خلبتي يعني مثلا السيدو اخوارا بيجم حتى شتابي يعني بيراكو نينا يوينه تي بيتر سركبي تي بيتر روبي تي بيتر الوبدي تشتكر مثلا اسباتكين فيديو تا كشفاتو تا هوتيا گرتن خر شکایتو تا کن بروی کشفاتو تا هوتيا گرتن از کشفاتو تا باکم لباله رجوم افشتها حتی شتابه يعني بيراكو نينا يوين سيدو چونگو هوبول خالد فهم دكن يا فيغا از بواكا چكارا وكا با فنوماني تيك توكي تشتا حرام وگنه فاتو چپال اجوات ناكم اجوار اسلام ادبيش سيدو دبرد تو گنه نينا نگنها اتشكي حرام ناكم
سيدو ناوبجا فانومانا اجي فانومان كردوم السيدو بقتي خودي بقتي خودي ناوبجا ما Ya ana kaçı ana bejim tişi mtnedik ya yani tibka çıkara canlı yayın etke naken nizanım. Rivayet çen habi meşhurin. Nahu cenabı wa bejim. Çen habi meşhurin. Ya haberi pis u pis bka çıkara canlı yayını haber adı ki. Duana bini. درسته سيدو درسته خودي سيدو تشتيش خاطر بيجيوني ابي كاشكورا Hakkı İslami, hakkı İslami, hakkı pira kaji hay gomo İslami jwara beji. درسته درسته işte kızani سيدو دلال مثلا Ti çavazani go keşfeta mene girtiya. U ti daze vakim. Ti çilo vaki. Valla ti kalbi vaki başa. Ti çava vaki. از اشترا باكم مرق نك اشترا باكم Başa mala tava. Çava ti zane go hatiye girtin ha nizanım bana. كشفتا تا اوتيا جتن خالكي شكاتو تا كنان بيسان عن صوني ولا هنا از ولا تشكي مدينه نيه جبتن شي مرق نك جبال كنت فوت شتي ديني بيجي جبال كو ملات ببينه بزونه شتوت بيجي راست تشتا حق بيجي يعني از بيش نو بدل اخوات بيجم تشتا حق بيجي مثلا مگوي اخواتو تا مگو تشتك نه حق بيجي از تشت وقت ديوينه بسال منني تو تشتي حق بيجي ان شاء الله عن صوني ما تفهم بكنت كردي خبر دي جوات را تشتی راز بجی ایشالا تفهم بکن هاوانو سیدا تعقیب بکن gerçekten جی راز ده بجی علیکم سلام مراد Başa mala tava خودش ترازی بیم. Til kudi مگو تش kudری. سیدا جزیره ما Ha ser çavane وسهلا. Ya ha yeki dişi haya şvadraya. İş doras cezire Silopiya navi nafazım bejim. Ya haberi fahş de beje ya. Vallahi merce fedit ki. وبمليون خلق تعقيب يا وبهزارة خلق تماشاوي يا سیدا نه از بم سیدا بخت خود سیدا نا نابي نا نتوي يكي ديا نابي إي مشهورة نحو جاز بيجم نابكي غريبة هبله أري أوا دعکا سیدا خودش درازی یا او تزانی مثلا چو بجم یا چاجی بیاوجی برین منه مثلا کیف ملاتی خوش کن انسان مراله و بوزقه يا إبراهيم يا ركلامات فحشاتي والزنا وشباليت كي والله وجي خبرت سيدو لب نه سيدو تزاني مورال ملات بتشكي بوزقه كره والي زيرا كي حتى بحث والي زيرا كي موالي زيرا كي والي سا يا يعني ما مورالي إنسانا بلا بتشتي حرام فكي ما يدي خبرها بلا مورالي بلا تشتكي قنج باش بيجي اسمع اكران قايده بس كنامه كشفتو خوجا وكي سيدا از تشكيش تابرس كم يعني بيراكي كلا في سوريا شمت كي خوده وكيلا ما معروف كر دكا بيجم يعني ما دلي مدى وكا قلتي بالكو توش ما زوناتر بي چونكو از مورال ما خراب كلا دنگه مته تا سيدا بله دنگه تتي كرم كبيجم یا پیرکی که دوی سر یوینه ده گوتا مشابه دی خونا خواده ده دید تاطرت کر نیوه سلوب یا جزیره خراد بی والله از معنا یعنی معنا به خونا هم سیدا مگو از معنا خونا نزانم والله تشتواله گوشن که با موبی دلی مدام گو خدا سیدا پرسن بیجن جه پرس کم گو کجه پرس کم موبی دلی مدام از معنا خونا نزانم ده هم من حركه خود كن مگو به اون حركه خود كن نه والله از gerçek bir video mi birine az kim video jiyo yani mesela tişkit beje at kim video paylaşmış kim هاي از معنا خونا نزانم زاني ماذا امانه تشتي فحش وشپل بكچكارا وشاني نكا مزنا canlı yayına aşları bejim videoya kuruku kaçıka pevra yani bikaçıkara canlı yayını neka bikaçı nana yani bikaçıkara video açı neka bela neka ya harama guna valla bab ilaka rutu tazine vallahi adab neştine haya neştine ya نه سیدا اشخوا پیرا کورا تو جو ویدیو نگیرم نه عادتم نه از خوا دیگرم یعنی اتشنود بجم لی مثلا نه فحشیتی تشتی ولی از نو بجم هم مثلا بجم پیرا که هوله گوتیاجی جواب برسف دادم تشتک ولی حنک تزانی نه تشتک پیسیتیان هاشو نامیس نه تدا تشتی ولی جمنینن جو ویدیو می تماش که اگه تشت خلط هبه خیرا خوش مرا بجا قنم نکبی گونیده توش می پیتر زانی
بله دکا از لیم زینم پیرم تمام سید از کشف تو تا او بکن تمام باشه پاکی سید از پرس کشت بکن بشم نو مثلا انسان تن یوین دجینات کن مثلا چرا بود مثلا نگونه شورا یا گناه چوانه گناه یا خبری پیش دکن مدن فحشاتیه بی ادبی بی حیایی سورت نور آیتا 19 دبی آوان کسی گو خوازن گو بی ادبی بی حیایی شرمیتی بی شرمیتی زنا بلا ببی دنابا باورمند دادا جوار عذاب کی بی شایل دنیا و آخرته ایرو بی ادبی بی حیایی زنا و تشتی زنای بچی بلا دبی بوا ویدیو تیک توکی بوا canlı yayını vaka va fenomene go dikin bava reklama bava pireke roto tazi bava na fahşati belad be Rabbi alim et bejwar azab ki be şayel dünya ve ahireti راست سید ولات درستی خودت تعالی یاردمچی به خودت شتت بجی خودت عینی والنا خودت انسان که حقی ت جسارتی ت راستیت بجی ان شاء الله ملات ما فهم که ابد تصادف سهل بجامن اوونو سیدو تعقیب کش کرم و خورا gerçekten işte hakkı bejی اختلاف جواب şeyin bila mı takip kin bila han hamı bir şüphenin geli tamaşa اوونو کرم و خورا سیدو بشو بینن gerçekten جی yani işte roz bejی işte hakkı bejی yani مشي بوار ناتكر gerçekten جيما بوار ناتكر جورو هفولي متقولن لاس كاتم يوينو ويدا gerçekten تشتي حق دبيجي تشتي روز دبيجي انساني بوبجي في انساني نهاتا ديني وي مونو ويني ناش بيجدلي خواد بيجم بيجي انساني بوبجي في انساني نهاتا ديني وي مونو ويني ناش بيجدلي خواد بيجم بله مالات نواز کنی حوالی سرین شد حوالا خودش ترازیده بلا سيداي دانان از دست تمام چید کم قصيري كم هابي عفو بك تشتي خالد مقوته بي قصيرا ما عفو بك سر من سرچوب من سيدو گلی تماشاوانا بله دبی هناك دبي ام زاروكي روجينا ما قناها آننا يا ام نزاروكي روجينا ام زاروكي آدم وحوانا انسان جا آدم وحوايا روج وستيرك وهي دنيا ابانا هناك ستيركن قروكن دكاينات دا او روج دكاينات جمع انسان را خو تعالى مسخر كريا كائنات د خدمتا ما دیو تشتید کائنات حمود خدمتا ما انسان ادنا جمع انسان على خدمتت کی ام زاروی آدم ام نه زاروی روجه چما یعنی جبو چما بیام زاروی روجه نه نه یک دبی مامی چاوا زاروکی خو خدای بابدن ناس کرن یا دبی کو اول ام اسلام زانبن قرآن و حدیث حیاتا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زانبن اصحابی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حیاتا و بخوینن حیاتا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بخوینن کتاب الله تعالی قرآن ام بعلمن ایگو تعلمی ایدی ته زانبه زاروکی خوشی بعلمنی لوقتی گو تن زانبه تنکاری زاروکی خوشی بشی هایدی تن زانبه ایدی بشینه بردسته عالم کی ملائکی گو مدرسه کی فقهتیه کی گو ایدی او شیره بشی تو دین نزان به ایدی زاروکی خوا بشینه بردسته ملائکی عالم کی گو او اسلامی شیره بشی قال لي تماشوانا امير بدي وشانا خواز دي بداوي يمكن ما نبسم مالا وتبدا با خود خيرا وقبل كي كاب خيرا خو في وشانا ما يعني فيديو ما داويه ما فيديو كك ما تشيكل وي فيديو باربا بكم خيرا خو مريم هبال ابو صد جارات بيجم از نب بارتيه كي بغري دايما از نه طرفداري يك بارتي انا اب بارتي گوند بين دو دنيا دا لكودريت ببلابي يك بارتي با كيف مجرناي از نتكلوا على قدر
أنا قريداي بيك بارتي بما أنا قريداي بيك أورجوتك بما أنا قريداي بيك جماعتك بما وأنا قريداي بيك دولتي بما لولا دولتك الدنياي قانونا وين قانونا إسلامية بارتي دوان دولة هذا شيء عيني ولو نقانونا إسلامينا حمو قانون بشري لا يخلق ديمقراطي دبن سيستما سهوانا لا يخلق ديمقراطي دا أو بارتي تبقرا خد كي جبر ويكي از بت بارتي با وبت أورجوتا با وبت دولة با كيف مناي وتيكري وعلاقة متنية تمام بلا ولو ورزاني یکی گوتی ما تشکودی از جگونده کربرانی خلیل ایما بله گلی تماشا بنا بمنید خیر خوشیدم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته